yang mentara pasupati puput mawajana punapilane Rares itu yang pasupati melecat ngungsi kena hidup senjata. Raresang rasingan ikam sapu putih asa punika Raresi do maharesi markan dia mepausat sarasa syari sami Bapa Udah paman sisian bapa ajak makajang Ane jani bapa man pawisek itu yang pasupati apa nanda Ida bedara ngicen bapa pawisek abang bapa nak dabang kuminetin sedawa kekeng ida pamandani ane jani bapa metakon keng-keng ida paman jani nah lau tau paman batu itu Con sẽ tôi đánh bạc trở lại. Như đi kèn ra chứ. Ồ, kèn ra. Nếu bạc sâu thì. Muốn sao được rồi. Nó bảo phát. Nah. Yuk. Kèn ra. Tuh cái mày cái một phát rồi sao đi bukan đấy cái naskah nó tên là bỏ yuk lấy ide resimarkan dia membangsan paman saja satya bakti aduh paman banyaklah banyak saja bakti pamane banget saya tak bilang adaannya luntak bapak sakiwala ane jani ada ajak orang luntak bapak Nusa Jawa Impet Gati Santukan jagat sanengwasta Nusa Jawa Purika Sri Impet Gati Paman
Kawang malu ajak domas. Ane jani kang wang mayu ajak domas dogen ane luk bapa kemo kejagat nusa dawu. Ngiring papa natap gumi. Nah itu paman lakan ajak bapa nam dak banggungi mamde rahayu sukerta. Banget dos. Dos nih. Banget dos. Biasanya dos. Jangan dos. Ya. Hingga ke cerita yang makin ide sang yang Pasupati ngemedalah pangucan. Sembarasi nirenapi Kudu resi markanya sembah idene ane jani sampun tapi manusia Umat tidak mawajana risampun puput ide sang yang Pasupati mau jana punapi rari selandur pun risampune asa punika raris teleng lelada ide sang resi mulut geni Raris metu teja punika raris medu tejo pedak tahu tejo putih saking selang lelada ide sang Belajar geling ngawang rela bareng raris melecat di sampune punika ngawang-ngawang ring sejeroni Sari makin perkara sana puas telah suci sampun ke anang ring sejeroni dak sinau punika maka cinani nabi sani wedan ring jaga puniki
Kenapa ingin punika pinaka simbol utawi lambang kelaku punika pinaka cipta buana lalu punika ingin pinaka lambang lalu punika pinaka lambang buana iri sampune medakit teh sekali punika wah ucapkan kewastani buah asal mas Ide Maharesi Markandeya kalaning punika Ide sedih kingking aksi sisyane telas padam Raris ide maucana ring sisyane sane katun nyena Udo paman sisyan bapa ajak mekejang Dingehang jani bos bapane urun apa Ane jani yen anu kuko iraga ngoyong dini dinu sedawa Gua sih kipak aja serah gua makin putih gua sih kipak Yen kene unduk kumine dini Sina iraga ajak mekejang lakar ngemasin mati Lin Sasi nyenan nyenan stang pak Terus dah nak kian ya sih mungkin deh ya sira mungkin
Kerasa nih, kerasa. Ida Maharesi Markandeya kalene punika Ida sedih kike ngaksi sisyane las pandem rares Ida mawacana ring sisyane sane kandun henam Paman Udo paman sisyan papa jatuh kejam Tingahang jani paus papane Tanya pupas marah. Mau apa mah? Makan. Apa pupas marah? Nah, coba ada gening. Gening. Siapa yang ngatasin? Ane jani yen anu kuko iraga ngoyo Dini dinu Iya nanti. sodawa Oh, Laksmi bisa. Sinar dan diganti-ganti. Ganti-ganti. Yen kene undo umine dini Sino iraga aja mukaja Langkana ngemase mati Yuk. Nah, Kendra tadi mana? Kendra. Nggak bawa. Nah, di sana. Oh, nyaman berarti ya. Gì? Quýnh, ở đó bên. Tên gì?